close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Pasti ada satu guys. Guys. Saya heran guys. Oh, mantap guys. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number. Ya, langsung aja ada sekali itu. Ya, teh namanya teh kampung naon? Di Sameng. Desa Cikuda. Desa Raja Mandala. Oh, Desa Raja Mandala, Kecamatan Saguling ya, Bu. Kecamatan Cipatat. Oh, Kecamatan Cipatat. Kabupaten Bandung. Oh, iya punya. Pulang Bu. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create us.
saya berada di lokasi wisata situs Sanghyang Tikoro. Nih, kebetulan nih, ini batunya guys, situs batunya guys, Sanghyang Tikoro guys. Luar biasa guys. Teh saguling anu turbin apa mana? Oh di turbin. Guys, nggak boleh pisan guys, Nah guys, ini teh jalan cai guys tuh di gunung guys tuh. Jadi itu area pembuangan air guys, pembuangan air guys tuh. Wah turbinnya guys, besar sekali guys. Sekarang kita kemana man? Ke tempat bendungannya, bendungan Saguling. Sudah ke tempat bendungan Saguling, kita ke tempat pengobatan alternatif ya man? Jadi kumaha teh mang sih caritakeun mah? Itu di apa tuh namanya tuh di godok. Di godok. Oh jadi si awak teh digodok. Nah, masuk ke itu ke drum. Kami drum, jadi si drum teh Di bawahnya itu api. oh jadi jangan ada bahaya mah gitu. Ada tiga Oh, leo oke. gitu. Yang cobaan ya man? Pas di leo terus diurut. Oh, jadi guys pengobatan alternatif nanti guys kurang tehnya di leo guys ucain ngagolak guys. Oh juga nggak bahaya mah kumaha gitu guys. Nah enak urang cobaan guys. Oke guys, sekarang sebelum ke pengobatan alternatif kita singgah dulu guys ke Karama Manghendar.
tempat tambak ikan menghindar. Baru pisan guys, ini guys karamana aduh semenjak saya agung ya. Barusan saya menuju agung. Oke bocor. Gimana mau yang mau jage rawasan emangnya mau matak iya kan ayah teh Citarum teh nu aya limbahan nya sampah oh Citarum harum ya Citarum harum oh iya mah ayo guys ya karamba mang hendar teh lautnya di tengah cai itu guys tadi tinggal lauk bukan ayah lauk anu biasa diala guys kurang goreng nya guys langsung pisang tinggal lauk lagi guys lauk nararitnya tuh saya nah guys wah kita di rumah yang jeruk orangnya